为着要对抗通货膨胀，法国政府甲大间企业达成协议，针对商品的价格定出限制。到8月底为止，已经有5000种商品落价，或者是暂停起价。阿根廷目前通货膨胀是真严重，物价大起，致使经济抢劫的暗劫爆发。预估年底通货膨胀率会来到2%。阿根廷真侪所在拢传出电发人抢，虽然政府讲并是因为经济歹造成，而是因为幕后的黑手操控社群煽动犯罪。不过阿根廷的高通膨是事实，在政府准当地货币比数拔尾到20%了后，每月通膨是116%，外界估计年底通膨率可能会挖过200%。Personajes los veo como que ellos van enfocados a un determinado sector de riqueza, bienestar, de clase alta. Y se olvidan de la clase media y la pobre ni hablar, ¿no? 专家分析，阿根廷的经济发展拢停落，再加上物价一直起，才引起抢劫，和10届总统大选出现真侪变数。顶个月13个总统初选，极右派自由经济学家米雷伊竟然摕到超过3成得票率排第一。米雷伊互人叫做是阿根廷川普，伊提出放弃阿根廷货币比数，改用美金，有真侪选民支持，希望会当解决高通膨。同款伫咧对抗通膨的也有法国，当局甲大型企业达成协议，伫商品定制介绍的上限，到8月底已经有5000种商品冻起或者是降价。只可点名几多间跨国大企业无愿意配合，或者是做了无够。Et les industriels ont joué le jeu. J'ai cité le groupe Avril, je cite le groupe Barilla. Ils ont pris des engagements, lesquels? D'autres groupes industriels, simplement, que je veux mentionner, qui, eux, ne jouent pas bien le jeu, qui pourraient faire plus. Je pense à Unilever, je pense à Nestlé, je pense à PepsiCo. C'est des très grandes multinationales qu'on fait un peu, mais pas beaucoup. On leur demande de faire beaucoup. 法国统计局伫拜四公布，8月食品价格比去年起11.1%，有比7月小可较低，不过犹原比通膨年增率高2倍。因为德国联邦统计局所公布的资料显示，8月通膨率有降转来到6.1%，不过食品的价格甲去年同期比起9%，能源也起8.3%。分析师认为，虽然工资薪水有增加，不过犹原立袂到高物价，消费者怎么拢较唔敢开钱。企业也因为生产的成本增加，无啥要投资。公司新闻张伟玲、吴其昌编写。